أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude Allah kanko ɓuri handude ko yettakum fuu juula e ɓurnaɗo tagi fa ngon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nin fuu e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama yo Allah waɗan on fof moɗon jeyaɗo e ñentimɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka konngol e ka kuugal ɓawo ɗum ɗon hiɗen weltano Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow nemaji ko nemini en du'ano mawɓe meɗen guruɓe e fatiɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala hande ko nogay e jeenay saburɗo sumaye en torori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof sabu teddugol nde nyalande juma sakkitoro nden e nder lewru saburɗo sumaye yo Allah tawni en sumaye ɓawɗum no musidɓe julɓe tedduɓe mi falete annintinde ɗo yoga e toɓɓere aranere nden ko honɗum ko mi andintinta en ɗo go'o ko en andu nde jumare ɗo nde ɗowni sakkitinde saburɗo sumaye goto e meɗen anda si saburɗo sumaye arowo tawaye yalla tawne ɗiɗaɓum ɗum musidɓe julɓe tedduɓe hawnaki no gasa hande e nde jumare ɗo no gasa naafe no gasa jango wona go'o sumaye no gasa kadi wona faɗɗi jango toɓɓere aranere nden jemma arano on e jemmaji sumaye haray ko ɗo si tawi jango horete wata on tigi habbo ha hora si fuɗɗo nafude ko ya nafu ha gayna horano toɓɓere ɗiɗaɓere nden musidɓe julɓe tedduɓe ko horanten juulen hajjen itten sadaka ko fiye golle meɗen ɗen jaɓe ko jaɓata golle ɗen ko Allahu subhanahu wa ta'ala kanko non mo mari sartiji fiye golle ɗen ɗe jaɓe no tawa e muɗum hara golle ɗen ko fi makko hara golle ɗen kadi no yaadi no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno non no wodi non woɓɓe ɓe golle muɗum jaɓatake ka sumaye ɗo si ɓe hoori haray Allah falaka goy si ɓe juuli kadi haray Allah falaka haaju Allah ala e konko ɓe nyallata horgol ɓe wala nafugol ko hombu woni on ko kala on jagganno nene e baba kala anduɗo no taƴodiri e yumma mum ma kala anduɗo yumma mum no seytinani ɗum kala anduɗo no taƴodiri e baabi muɗum ma kala anduɗo baabi mum no seytinani ɗum haaju Allah ala e ko horata musidɓe julɓe tedduɓe goto e meɗen wawata yoɓugol nene e baba goto e meɗen wawata yanganade nene e baba ha junitaɓe joddi maɓɓe joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo yarluye Allah on ko welata Allah kon Allah no weltanima fodde nene ma e baben ma hino weltanima Allah himo seytinanma himo tikkanma o falaka kala ko wonɗa waɗandemo fodde yumma ma e baba en ma hino seytinanma jonnon mo be meɗen yo daari alhaali muɗum on ko honno fewdorɗa hakkunde yumma ma e baben ma si tawi hino moƴƴi hiɓe weltanima hiɓe yarlanima hiɗon famodiri andu Allah no weltanina himo yarlanima hiɗon famodiri kala anduɗo nene mum e baben mum hino seytinani ɗum hiɓe tikkanimo ɓe falaka mo few hiɗon taƴodiri hay ko no woniri wo andu Allah kadi hiwo falaka ma o falaka kala ko watta kala non mo yumma mum e baben mum seytinani ɗum tikkani ɗum o heɓata aljanna o heɓata hay urgol aljanna non hino heɓe ka yarete embere duuɓi 100 haray a fuɗɗike santugol urgol aljanna ngol joni non o neɗɗo ɗo ko hay urgol ngol o heɓoyta wona fere aljanna ko fi honɗum ka anduɗa ɗon en wawata yoɓugol Allah subhanahu wa ta'ala nemaji ko nemini en kon o inni sen limi nemaji ko nemini en kon e wata andugol ko ɗi jelu ko ɗon kadi woni pellet e wawata yoɓugol nene meɗen e baben meɗen ko nokku ngotum ɓe ari ɓe wi'i ka goɗɗo wata yoɓude baba en muɗum so tawi baba en makko hara ko maccuɗo jeyaɗo goɗɗo o sodita baba en makko o rimɗina ɓe koko siko ɗum ɗon tun ɗulle alhamdu wa shukru lillah en fo en jibinama ko en rimɓe en tawmaɓe meɗen kadi ko rimɓe kadi ko ɗum holli ala gollal hay gotal ngal wawɗe wadde fiye yoɓitu nene ma fi baba musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe an bandiraɓe an fewtina ɗo tentini bandiraɓe an e kotiraɓe an e sukaɓe goreɓe an ka duuɓi tentini ene wonɓe ɓen ka réseaux sociaux ji
wata en hoynu mawɓe meɗen ɓen, wata hoynu mawɓe ma, wata hoynu yumma ma, wata hoynu baba en ma. Tentini non e ndu lewru wondo e arde ɗo. Si a waɗino, toro Allah yo Allah on yaafuma, ƴetta décision ferme, ƴettana Allah ahadi a wattata. No gasanon goɗɗo ina Ustaz Abdallah, min mi ala yennude baben am, mi ala yennude yumma am. Wallahi hiɗa yennude ɓe. Kala yennuɗo baben goɗɗo, sa yenni baben goɗɗo, no fotawa sai a fewti baben ma a yenniɓe. Kala yennuɗo yumma goɗɗo, no fotawa sa fewti yumma ma jibinɓe ma ɓen ɓe yuɗa e redu muɗum a yenni. Jonnon dare bandiraɓe meɗen tedduɓe, kotiraɓe meɗen tedduɓe, anduɓe wuuri maye, iwɓe e famiji, iwɓe e famiji waliyaɓe, ɓi waliyaɓe, ko woni feƴƴude ka réseau sociaux ji ɗo. Ɗum ɗo luttay ka tariha montotako. Jonnon mi torori on liwaji hillah, mi torori on fi Allah, mi torori on sabu teddugol ndu lewru wonde arde ɗo. Mo beyo tuubu rutto, tubugo ruttongol ko yo toro Allah yo Allah on yaafo ɗum. Tubugo ruttongol ko toragol Allah fodde miɗo wuriti mi wattata hande kadi. Haysi goɗɗo yenni lam mi yottotako. Ɗulle hay an o yennaɗo no wata yennu musidɗo. A anda ko honde tuma woni ko mayde nan kayma. Anditi ko honno e honɗum yumma men e ben men waɗani en. No wodi woɓɓe ɓe mawɓe mum womɓe yennude mawɓe muɗum, hara mawɓe mum no fati noke, hara ɓe ka nder gabroji. Oliyeyen waɗanɓe du'aji yo Allah yaafoɓe ko en hoynuɓe ɓawo maɓɓe. Oliyeyen waɗɗum ɓe du'aji yo Allah okkuɓe aljanna ko yen waɗu boneji ga, tawata ɗin boneji ɗon kay wawai ɓe lorrugol. Musidɓe julɓe tedduɓe, kotiraɓe an tedduɓe, neniraɓe an tedduɓe, bandiraɓe an tedduɓe, toroɗen Allah yo Allah yaafu en iwen e ngal gollal ɗo. Mo be meɗen yo hulu hattirde e hulugol, ko hombo e meɗen yiɗi walagol fure surreɗa ha gasa, hara ɓiɓɓe ma ɓen wadde bakkadu ko tawoyo maka nder gabbo. Kuri hulen en fop meɗen en daari ko feƴƴi siri. O lanɗo ittaɗo ɗo ko ben makko wanno kon, ndare ɓay laamu ngongu sanzi ɗon hande kadi ɓe yahu ka ben makko wattinoyan ɗon, ka ben makko surrano ɗon, ko ɗon woni ko ɓe udditi ɓe huɓɓi yiite e hoore o gabru. Kon waɗi ɗum ɗo fop ko ɓay ɓiɓɓe ɓen moƴƴi hari ɓawo. Komboye meɗen kadi yiɗi tawata kara ko sifa ɗum ɗo woni ko accata ɓawo. Musidɓe julɓe tedduɓe, ta goto mantire hino wawi yennugol, ta goto mantir kaari no wawi yennugol. Konguɗi gono ton hino yalta e hundukoji me e karaji meɗen ɗinɗi hanano yaltugol. Anden kala kongol yaltugol e hunduko bani adama, Allah no itti malaikaɓe ko windagol, imma ko moƴƴi ma imma ko boni, imma malaikajo on ka nyamo o windi, ma malaikajo on ka nano o windi. Allah landi toroytoma fingol kongol ɗo yawmal qiyama. Allah dali ka deftere makko, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kongol hay gotol yaltari sina aynuɓe ngol hino woodi ɓe windaygol. O inni nokku goo, wa inna alaykum la hafizin, no wondi e dow moɗon malaikaɓe renuɓe on renoɓe on, kiraman katibin, ɓen non ko tedduɓe ko windoɓe kadi. Allah itti malaikaɓe ɓe nyamata, yarata, ɗanotako, yeddata Allah, resata, ɓe tedduɓe jiyaɓe Allah tedduɓe. Tal ko ɓe aynayma aynalan, enen koye jiha koye lo'u koye nyamay koye yara, ɗano, yedda Allah, resa. O addi ɓe yoɓe aynu en ko sabu ko Allah daali kon, wala qad karramna bani adam, pellati men teddini bani adam. Musidɓe julɓe tedduɓe, teddirɓe l'islam, neniraɓe tedduɓe, no tawa e sartiji arani ɗin ko goɗɗo habborta lewru sumaye, tubugol ngol rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dara alhaaliji maɗin, o bandirawo ɗo hari tiggare ala hoore makko, hay o tara sumaye ari, inna inchallahu si Allah tawnilam o jemma arano tiggare nde iwitataka hoore yam, andu pellet. Wallahi summa wallahi, goto e meɗen neniraɓe bandiraɓe yiɗa tawdoygol Allah hara ko rastaji woni ka hoore makko, yiɗa tawdoygol Allah hara hino waɗi coiffure, hiɗa andi pellet ɗum non Allah yiɗa ɗum non. Jonnon a anda mi anda, goto e meɗen anda, ala hay e goto anduɗo ko honde tuma fottata e nde mayde. Allah no wawi jarre borde ma joni liɓa nyabbu nawnaje hulɓiniɗe, hara hande kada susata yaltugo hay e réseau sociaux, hara susata a falaka hay goɗɗo yiyama, hara on say ko woni a wawata suuɗade wo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jonnon Allah innima ya accu ɗum ɗo accu, Allah innima ya waɗu ɗum ɗo waɗu. Mo be meɗen yo yiltito ka yumma mum si tawi hiɓe wuuri, yiltoɗa ka baba en ma si tawi hara hiɓe wuuri, si tawi alhaali moɗon on hino moƴƴi, hakkundeji moɗon hino moƴƴi, andu hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala on hino moƴƴi.
bakkatu mo anduɗen on Allah subhanahu wa ta'ala yeccinanayi on tigi Allah yoɓete ka aduna ga ko adi yoɓoygol ma lakara no tawa e muɗum yawagol yumma ma e baba en ma ala ko mawni e ɓuri yawagol yumma mum e baben mum ɓuri yennugol ɓe ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e makuno ala adullukum bi akbaril kaba'ira ene on accata mi yeeto on ko ɓuri mawde e bakkatuji sahabaɓe inni bala o nelaɗo yeeto men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ko nde gorko ma debbo yennata mawɓe goɗɗo ɓen kadi ɓe yiltoɓe yenna mawɓe makko ɓen haray ko a yenni mawɓe maɓe musidɓe julɓe tedduɓe miijitoɗen moƴƴa yumma ma jibinɓe ma ne'uma dankima ha hewtuɗa ka hewtuɗa hande a woni ustaz jo molanaɗo a woni docteur molanaɗo a woni professeur jo molanaɗo a woni hande ɗa jogui poste ji directeur je banque ji ɗiɗo fakko hande kadi ko woni sabu ɗum ɗo ko o yummirawo yo kikalajo ɓe tawata amarana considération amarana respect hande ɓe wowlay a jaɓata kamɓe ɓe wowluno a wowluno ɓe jaɓi tawi ɓe ñamatano sina tuma nde haruɗa ɓe ɗantanogo sina tuma nde ɗaniɗa hande noon a hajaka e maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam darten hoore meɗen en fo hiɗen e jiidade tentini noon enen wonɓe wurude ɗe leyɗe kadi leyɗe porto ka tawata goɗɗo hajaka e mawɓe muɗum andite enen ko en julɓe hiɗen jogii lesli hiɗen jogii teddugal andite kadi en maayay ande sen maayi kadi en immintinte ande sen immintinama kadi en landitete kadi dendagal kuuɗe meɗen musidɓe julɓe tedduɓe ko nde toɓɓere mi faalano feƴƴingol sabu ko wonɗe yi'ude ko woni feƴƴude kon hakkunde yumma e baba hakkunde woni feƴƴude kon hakkunde mawɓe ɓen ɗiɗo e ɓiɓɓe ɓen kala mawɗo mo yi'uɗa foti na do hiiɗo na suddiɗo hino wullitade fi fayɓe ɓen yo Allah fewnan en fayɓe ɓe yo Allah fewnan en fayɓe mo yiɗa woko ɗum woni ko mappini ɗum kori ɓeyden kulol Allah kori fayɓe ande pellet sa gaynay haaju e hoore aduna sa malete aduna maleɗa lakara ko ɓe ɗoftoɗa nene baba andu pellet kala wullinɗo nene mum e baba e muɗum andu pellet a jalata kala wullinɗo yumma mum e baba mum ayyata yeso ma yawmal qiyama kala anduɗo wullini yumma mum e babe mum yo toroɓe yaafuye ko adi lawade musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata yalla tawni en sumaye arsika en kay ɗiggal ngol nene baba si ɗum ɗon feƴƴi kadi ande no wirɗen ɗo ni kala anduɗo no haɓidi e mawɓe muɗum haray korka makko kan Allah falaka kala e meɗen kadi anduɗo hino taƴodiri e goɗɗo hiɗon taƴodiri e to regilon sabu teddugol ndu lewru sumaye ko adi lawade an heɓu courage noddamo inna har hiɗen taƴodiri sabu ɗum ɗo e ɗum ɗo mi turiki Allah yo Allah yaafoma kala ko waɗɗala miɗo turima an kadi ya yaafolan kala mi waɗma heɓa on courage ɗon Allah hokkama nde moƴƴere ɗo o nadoyama aljanna jaaɗo e aljannaji ɓurɗi e towude ɗin kono wata horu hiɗa taƴodiri e goɗɗo wata horu an e goɗɗo o welda sabu piihoyi aduna koye alana wonana mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ukku en on iman ɗon kadi e ngal cuucal ɗon kadi hara a wi'ari ta jaɓu sheytane addaka hakkille ma o sikkuno ayde min naɓi ha min ɓaari ta wuttu ɗum go golle sheytane mi jiti sa walike labtane ɗo antun e dankun mi jiti sa walike ɗo e labtane ɓe inni joni docteur ɓe inni on peut rien faire hande kadi a habbarama balɗe ɗen hara les heures sont comptées les jours sont comptés les mois sont comptés hara ko lebbi luttanma ma ko jante luttanma ma ko ñalaɗi luttanma ma ko lereji luttanma fewdo ɗo sago ma ko moƴƴereji tun joni noon aɗo hewtandelam ma hewtanama ɗon e to kala mo anduɗa hiɗon taƴodiri suusu yaha hiwroɗamo sa wawata yahude ittu téléphone ma on noddamo kaarijo komin kaarijo piiji buy feƴƴi hakkudeji meɗen mi ala yiltitade e majji mi torike ma yandi kala ko mi waɗuma yaafolam min kala ko waɗɗalam miɗo yaaforma sabi Allah wallahi andu haray a wari mawba andu haray pellete a waɗi iman Allah ukkima iman gomɗinal sifa ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wanno kon makka yankoɓe yimɓe makko ɓe siɓɓe makko bappiraɓe ɓe raɗimo ɓe falamo warde o dogi o laawi o hewtoy madinatul munawwara Allah okkimo doole o yiltiti e nder makkatal mukarrama o moɓidiri ɓe fop makko tawi mo wawi warde ɓe tawi simo faala joni o sokayɓe simo faala o maccinɗinayɓe mo faala o yeeyay simo faala o hirsay kala ko faala o waɗayɓe Allah jonnimo doole e hoore ɓeeɗo inni enen kay ko honnon sikkuɗo min kadi mi yottoto ɓini an ko a tedduɗo ɓi tedduɗo
ila rasul sallallahu alaihi wasallam yahe min mi yafike heben sifadi imanuji do e imanuji kadi anduɗen o lando laaminoɗo Sud Afrique Nelson Mandela oɗo o sokano duuɓi nogay e jeɗɗi ma nogay e yatti 27 ans de prison ɓay o yalti sokunoɗo mo on ka kaso lettunoɗo mo on ka kaso ko on o adi invitude ka palais présidentiel premier repas makko on marari makko ndin c'est-à-dire woni premier repas on ka palais présidentiel ko oɗo invité ɓe arɓe ñama o yaafi inde makko lutti ka tariha ila yawmil qiyama an kadi ɗum ɗa luttay sa waɗi ɗum goɗɗo ta sikko haray ko kanko fooli haray ko an gañi sabu no haray a piyimo loyru ndu o yeggitata kanko tun haysi hunduko wowlari mais ɓernde nden wowlay ko ya jaɓu goɗɗo o hutoma ka hunduko kono hara ɓernde makko nden no hoolima yimɓe ɓen yoɓe añe kono wata ɓe hutoma sittande goɗɗo añuma hara himo hoolima e dinde o yiɗuma hara himo hutima mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okke en barki mawɓe meɗen yo Allah yafano en ɓe mawɓe meɗen fatiɓe yo Allah hum ɓoydude en e ɓe wuruɓe yo Allah arsiko en enen ɓe ɓiɓɓe yanganagol e kurkanagol e ɗoftagol e nanangol e jaɓangol ɓe mawɓe meɗen ɓe yangike fi meɗen ɓe tampi fi meɗen ɓe soñjike fi meɗen Allah mi torikema sabu teddugol nde ñalade juma ɓawo juma ka du'a jaboto Allah mi torikema yaafo mawɓe meɗen yaafo mawɓe Fuuta Jallo dendagal maɓɓe kala ko ɓe hawrodirno e sawaba Allah ko an woni yoɓowo yoɓirɓe natal aljanna kala ko ɓe wopuno mi toriki Allah ko an woni yurmeteɗo mi toriki ma yaforɓe sabu yurmede ma mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiki en ɓiɓɓe yo Allah arsiko en ɓiɓɓe hara ko ɗoftiɓe en ɗiggamɓe nene e baba wallitorteɓe ka dina e ka dawla kala tawayɗo no jogi ande e sohola ka ɓeygure yo Allah ittu kala taway to ɓiɓɓe mum no ɓoyli o wawi fewnde ɓe wo ko Allah yo Allah fewnan en ɓe hoore lawol l'islam yo Allah fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓe fappe hoore lawol l'islam wano fewnirno Seydina Al-Hasan e Al-Husayn ɓe musidɓe meɗen fop wonɓe hoore laawi jogiiɓe soñjaji yo Allah ittan ɓe ɗi soñjaji feƴƴina ɓe lumbina ɓe hewtinoyaɓe ko ɓe fukkitito e hoore jam moƴƴere si ɓe hewti kadi yo Allah firtu artikeji maɓɓe ɗin dumbakataji ɗin kadi okkoraɓe ko ɓe yehi ɗaɓɓoygol kon hara no laaɓi no ɗuuɗi no dagi hara ko waɗa barke leydi meɗen ndi lagine wondude ɗen naga leyɗe julɓe ɓen fop yo Allah okkoren lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leyɗe ɗe yiɗi ɓiɓɓe leyɗe ɗen enen laamateri ndin kadi yo Allahu on fewnu en okkoren iman yiɗugol leydi ndin e yiɗidirangol e yiɗidirgol e yiɗidirangol e yiɗugol teddina ardiɓe leydi ndi ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haray en kikiɗe si tawi jon kikiɗe jaɓi